Sangai Festival Kamayon Li Yarina Gadomi Kavai, Shorkar Nangagawaira. Lensinrin Hakasang, Tak May Kavai Nitreji, Kan Kanana Chihaira. Sangai Festival boycott Sada General Strike Saira, Nitre Kangaranli Yaring at the data Makamia Pong Shokhaira. None Haojong Subdivisional Headquarters Shongfu Matada Makasa wuivang Contractor Lead Notice Mihaira. Halelo, Tangkhul Express Pvt Ringyaophi Mahak Ningshen in a Pamitali, Paobing may sign Nangrumsa. Sangai Festival Kamyonli Yarina Shuru Kwikavai Galakatomi Kavai Shorkar Nangagawaira. State Government na Sangai Festival 2025 chi akhamatarik magada Àthei na haupokta tumra ina tangta makok miragachi chishathaira. Nidreji Mega Cultural Kala Economic Showcase ngasada Manipur we Resilient Spirit Kala Vibrant Heritage we Pangla Kahai Shakhi ngasara da Shorkar nagapishoka. Manipur Shokar na state we mi pingala matailak ay na internally displaced person IDB bingli nga gauta nidreji mapung pang sa khawai stakeholders sa corona kagatom fullest corporation pohaira. Sangai festival hi ang ranang ye mang maningla ko kasada mga mui khawali commitment kami collective affirmation nagaji state Shokar na hanga. Chitada sada yariwi full support in a shiruk kakui na state mga mui khawali nga chon lakra kachi hanga. Manipur li kabonga hagasang shongzali kui khawung li lansinrin ringung lui khangasak tourism promotion youth empowerment kala community harmony hibing hi khamataiya pakrina da state Shokar hanga. Sangai festival na ningrin pingji embody sada renewed Kajihan apong lansinrin hakasang kala kok kasali katom kami nga sara da state Shokar na yarili hang chifuna. Rijum now being matalak ay na internally displaced person IDB bing na kajot kajang hangphangà high state Shokar na thaimi jawa kajil hang sanga. Mikumo we kajot kajang laidakle humanitarian crisis yang sang kami jina Shorkar we khamataiya priority nga saya. Kala relief in a long-term rehabilitation wuivang kankhana phaikar khuihaira da Shorkar na hanga. Shorkar wijan bao tishurda IDB bingni paisa khangachon khami kala relief camp wuivang da arihon kachang khali luba crore thrada chishat tadale. Kala special relief package wazingni luba 523 crore Indian Shorkar na mihaira kachila hanga. During a jaili luba 180 crore na displaced shim kurping wi shim semkhavai shit kajili nga chon khawai wuivang na ngasara. Luba 250 crore na IDB pingna wabam ki kajili public asset health centers community hall water supply school hikatha hiwivang hai mira da hanga. IDP pingwi relief kala rehabilitation na state Shokar with top priority kasai ng soda Sangai Festival hila lansinrin maling may khawai economic acceleration wuivang kankhana nga sahawachi. Local artisan entrepreneurs craftsmen kala farmer pingli leng nonli ngasun mi khawai kala leisak ina investment mathamai khawai nitrehi kankhana nga sahawada state Shokar hanga. Hiene nga soda karing karak ringpamai khawai kala otbam khuira mi khawai major developmental project wuivang Shokar nas sami dalai kachila hanga. Manipur wing ngakai khang kahai art ngashan indigenous sports and tourism in a ID potential chiteda national kala international stage di nitre hiena state with positive image semkhavai kasana da hanga. Manipur hi safe vibrant rewarding destination sada chitei khawai kasana da hang sanga state Shokar na rujum na pingli commitment kami mga jay mana jihaira. Grievances, suggestion, maningaka constructive criticism wuivang state Shokar na kamong shomi haidale kachila hang sanga. Sangai Festival 2025 hili zangai rew shuru khui khawai Manipur wi mi pingli state Shokar na ngakaw dale kachi Chief Secretary Dr. Punit Kumar Jewel na kapishoka. Sangai Festival boycott sa khawai kathongda Manipur li KCB MC Progressive na pung magada madiwi general strike kasali khangacha kharing kharak shei khuthaira. Tampak shong strike jing athor pung aina haupokta lenganon shung transport service kham kala thang thangwe ot kazadli shei ka khut shokhaira. Imphal li khwairam band kaitel kala khamataiya lenganon ping shung hawa
Pharmacies kala gan khana wat khayor bingla shunghauda yarili maring kapha samphangà gaji ID pauna hanga. Leisa kham passenger karila major roads li mazatma private kari tiong mekha zada traffic akhala mathai manachi. Imphal East kala Imphal West la shutdown kasa jili private kala commercial establishment shunghawachi. Strike kasa jina office khawa kala thang wi ngalang ga phei bingli sadzahawa. General strike jili khon ga rod khamrat ko shok mashamana. यार ऐसा क्या है इसमें जो हमारे सीमेंट में नहीं? इसमें माइक्रोफाइबर है। माइक्रोफाइबर यानी जो दीवारों को रखे अंदर से मजबूत। हमारे सीमेंट में नहीं है। पूरे देश के किसी सीमेंट में नहीं है। सालों की रिसर्च और सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से बनी है ड्यूरागार्ड माइक्रोफाइबर सीमेंट, जिसकी पेटेंटेड फाइबर युक्त टेक्नोलॉजी दे आपके घर को सालों की जबरदस्त पकड़। ड्यूरागार्ड, सीधी बात है, ड्यूरागार्ड खास है। Nonei Shong Haochong Subdivisional Headquarters with Shongfu Mathasang Khawai Project Singni Ot Kashungda Masatuwa Wuivang Special Class Contractor Li Notice Mihaira. Nonei District Deputy Commissioner Office na Special Class Contractor Dilbung Kowar Li Notice Mida Zimikshot Thra Thangwelungli Compliance Kala Explanation Report Mikhawai Zizimihaira. Haochong Subdivisional Headquarters with Internal Road Improvement Project Mukuptuwa. Quality mathada masatu wada hanga. Maram hi Haochong Students Organization na formal complaint thasangda kilometers katumwi road project ji atam mi kahai lungli masa guptu wada hanga. Association jina thai ka kui shongfu ka sem jili defect otsak ningyang makhung kala approved significantly makashur le hawada hanga. Shongfu ji work order tarik mugata aka P 2022 wili kazang nachi. Executive Engineer Taurem Loken Singh, Rural Development and Panchayati Raj Department Nonei District na Mikashokli Gazang Maram Rice Sakahai Psychology Detail in a hang jitekavai contractor Jili Zizimihaira. Supporting documents, measurement sheet, progress report, photographs kala relevant records and soda khamataiya khangaran la kupsangi kachi atam la hangphangà Zizimihaira. Simi short ratangwelungli ningyang khawung hangphangà mamiyaka contractual action barhara penalties payment makhami maningaka contract dangmi haila Shokvao the official hangmatinhaira. Shanghai Tourism Festival ngaranda khalei wuivang All Manipur Students Guardians Organization AMSGO na state shorkar makhamya phongshokhaira. Organization chiwi General Secretary Sumadi Saurakpom na Chanbao Mikashokli kahang yarwi chot changda leilakha shorkar na nitreji khamataiya tuida khuihawa state to shot we na displaced shim khurping kasangha chodrahaira ning ka chot kala insecurity wuivang Kai kava ngakha katila Shokhaira da hangsanga. Tarik magada akha wena haupokra da khalai Shanghai Festival mayonaka shorkar na mikumowe kachot kachangli madung da phanit phanauli khamataiya sata khuihaina da khuiragachi All Manipur Students Guardian Organization na hangaira. Ethno Heritage Council HERICOUN na lapmakhamyang avauda Shanghai Festival boycott sakhavai yarili kasathaira. Shorkar na nitreji mayonra da khaleji internally displaced persons pingwe kachotli mathai khami jithaya da Herigon na hanga. Imphali Khalei College of Agricultural
Iroi Semba Central Agricultural University CAU with Professor Kumuk Chand Ibohal Singli prestigious Dr. SS Misra Lifetime Achievement Award 2025 mihaira. Insect Pest Bioecological Sustainable Pest Management Maramni Professor Kumuk Chand Ibohal Singh na National Level Research Li Matalakay na Oltungrut Khawung wuivang majut kamina da hanga. Award ji Dr. Digvir S. Jayas Azragala NRRI Gudak Odishawi President na Trada Kachiko International Conference on Environmental Shift Impact on Animal Bioda Food Feed Nutritional Security and Human Health Mishoka. Ang ranang ji ajahon tarik Trada Akhawin Hapokta Trada Gutumina Tangda Bhubaneswar Odishali Rungmia. Thai shirai madalaik ana ma kala sunflower li sagaz aga akaiwi bioecology maramni Professor Ibohal Singh na mukup makaila ka high research contribution wuivang kala botanical ina microbial paste pest management formulation wuivang award chi kamina. Awi oji ecologically sound kala sustainable agricultural practice nada majut khuihaira. Ang ranang Chile College of Agricultural Iroi Sempa CAU Imphal with faculty members, scientists kala non-teaching staff pinglabazang da University Chile Maikaya Khuyung Kami wuivang Professor Ibohal Singli Ningashi Pongshoka. Manipurli Tourism semkhavai Leda Khalei Maramli Tangkhul wuivang Media Workshop Pamhaira. Workshop ji Directorate of Tourism, Government of Manipur kala All Manipur Working Journalists Union AMWJU na Loktak Hall Manipur Press Club Imphali Makhokmia. Ang ranang Chile official journalist kala tourism with stakeholders ping bazanga. Tourism Director Lauren Pont Bigram na masawa sada khamatili rakhara sangai festival we kan khana maram hanga. Panithina Manipur we shàkha historical kala cultural heritage khawai khamataiya apam apong saya kaji hangda yari we kagadom pohaira. Manipurli ecotourism, cultural tourism, adventure tourism kala community based tourism khuira kapai masa khuirang kaji kahaka layada tourism director jinhanga. Loktak Lake, Shiri Hills, Zugo Valley heritage location kala ethnic ngashan ngadadaida kalehi Pong Kapaya Tourism Hakasang Rekasang we Kahaka Apong Sayad Hanga. Infrastructure connectivity Matame Kavai Kala local communities Pina directly Kapasam Pangkavai responsible tourism Kura Kavai Tourism Department na Hotnata Lake Hanga. Yarina advertisement Nganasa. Ukhrul Kala Kamchong wuivang awareness kam udyam registration drive Chishathaira. He rising and acceleration of MSME performance ramped scheme Q3 ngapai kala khayon 2025 wuivangna. Udyam awareness kala registration drive angrana ngeji block ngatatei de wuivang atam hitata khaita mihaira. Ukhrul block wuivang achahon tarik trada chishathang Mera Yuva Bharat Hall opposite 6th MRK pamni samihaira. Jingai block wuivang acha tarik trada chigothang Mera Yuva Bharat Holi Rungmira, Mator Pung Tharali Hapokra, Lungjon Mai Pai We, Kanao Tang Tarik Magada Aka, Mator Pung Tharali, Saikor Village Community Holi Rungmira, Jasami Plok Wuivang, Kajang Hiwi Tarik, Magada Madi, Mator Pung Tharali, Mera Yuva Bharat Holi Rungmira. Saham Pung We, Tarik Magada Panga, Mator Pung Tharali, Mera Yuva Bharat Holi Rungmira. Kasom Kulen Block with Tarik Magada Truk Nator Pung Tradakali Kasom Kulen Community Holi Rungmira. Udyam registration Vakasali Aadhaar card, Aadhaar Ding mobile number, PAN card, passbook, Hibing with photocopy Singraluda Chanpao Hi Ukhrul and Kamchong District Industry Center with General Manager Temriyo T Aungshina Mikashokna. Ladluida Ajawi Khamataiya Paobing. Sangai Festival Kamayon Li Yarina Gadomi Kavai, Shorkar Nangagawaira. Lensinrin Hakasang, Tak May Kavai Nitreji, Kan Kanana Jihaira. Sangai Festival boycott Sada General Strike Saira, Nitre Kangaranli Yaring at the data Makamia Ponshokaira.
None Haojong Sub-Divisional Headquarters Shongfu Mathada Magasa wuivang contractor lead notice mihaira. Ajo wi pao hiling na chang haira pao ngana da thlai na thum sai korli ringapha kala kham hai chimik shong sa serana.